Kementerian Pertahanan Ukraina merilis jumlah korban tewas di pihak musuh. Hingga hari 54 serangan penjajah Rusia, militer Ukraina mengklaim kerugian besar di pihak Rusia. Sebanyak 20.600 tentara musuh meninggal. Bertambah 300 personel dalam 24 jam terakhir. Ukraina sudah menghancurkan 167 pesawat tempur Rusia dan 157 helikopter. Sebanyak 790 kendaraan lapis baja. Selain di udara dan darat, Ukraina juga menggempur Rusia di laut. Sebanyak 8 kapal musuh ditenggelamkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus memberi semangat kepada pasukannya. Bantuan senjata dari luar negeri juga masih ditunggu untuk memukul mundur Rusia. Sehari sebelumnya, Rusia merilis sebanyak 23.367 personel Ukraina tewas. Belum termasuk puluhan ribu terluka dan yang melarikan diri dari medan pertempuran. Vehicles, air defense systems, and combat aircraft. Anything to repel Russian forces and stop their war crimes. Artillery 155 millimeters. Artillery shells 152 millimeters, as many as possible. Multiple launch rocket systems. Grad, Smersh, Tornado, or M142 HIMARS. Armored vehicles, APC, infantry, fighting vehicles, others, tanks, T-72 or similar tanks from the USA or Germany, air defense systems, S-300, Buk or Western equivalents, military aircraft must have to deblock our cities and save millions of Ukrainians as well as millions of Europeans. Freedom must be armed better than tyranny. Western countries have everything to make it happen. The final victory over the tyranny and the number of people saved depends on them. Arm Ukraine now to defend freedom. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.